Yes, reka twongere tubasuhuze tubane namwe muri byose by'umwihariko birimo amakuru abakomeje kugenda atangazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaruka ku bijyanye na politike y'igihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Turi mu gitondo cya tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2026. Nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa muri iki gitondo. Rero turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda acicikana aturuka mu gisirikare cy'u Burundi. Inama y'ibicocoro ikomeye cyane yamaze kugenda iterana mu gisirikare, bamaze kugenda bahuza inzego zose zikomeye. Ngira ngo twababwiye yuko ubwo kiriya kigo cya gisirikare cya Musaga cyaraswagaho bikomeye cyane, ariko nyamuneka benshi nk'umugaba mukuru w'ingabo cyangwa se umuvugizi w'ingabo uwo bita Brigadier General Baratuza Gaspard we agakomeza kugenda agaruka ku kijyanye n'uko ngo byaba byaratewe n'umuyaga nkuba, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akagaruka mu by'ukuri asa naho yemeza 100% yuko atari ikibazo cy'umuyaga nkuba. Ubu rero igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda gishyira mu majwi abanyarwanda bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyaba kihishe inyuma y'ibyo bikorwa bikomeye byose, ndetse ubu byamaze kugenda bimenyekana. Uwo bita Pacifique Ninahazwe unyingira ngo musanzwe mumuzi, akuriye ishyirahamwe Focode by'umwihariko risanzwe rikorana n'agateka kazina muntu. Uyu rero yamaze kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi nubwo kitabigaragaje muri raporo, ariko mu by'ukuri ngo haba hari ikibazo gikomeye cyane mu ngabo z'u Burundi ndetse na politike y'igihugu muri rusange ku bijyanye n'amahitamo yabo ku hazaza habo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Byamaze kugenda bimenyekana yuko u Burundi buri gukora iyo bwabaga bugakubita hirya no hino kugira ngo bushakishe inkunga zikomeye cyane zishoboka zatuma mu by'ukuri ngo bihumura ku gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko ngitohoza ryabo rikozwe ryagaragajwe yuko u Rwanda rwaba rwihishe inyuma y'ibyo bikorwa bya gisirikare byasize mu by'ukuri ikigo cya gisirikare gikomeye cyane hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi gitwitswe, ndetse n'intwaro zabo zose zigashyirwa hasi. Ubwo turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone tugaruke mu ishyaka CNDD-FDD. Inama yari iteganyijwe ku munsi w'ejo yasubitswe. Ni inama yagombaga gusiga ishyizeho bamwe mu bayobozi bakomeye cyane, ndetse iyi nama byavugaga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yayitoye kugira ngo barebe yuko hagomba kugira bimwe mu ibikorwa rero bashaka kugenda bamenya, no kugira ngo hamenyekane niba mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kongera gutangwa nk'umukandida perezida. Gusa icyo mugomba kumenya mu migambi ikomeye cyane iri muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko ku kijyanye n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we w'igihugu cya Kongo, kugira ngo bakomeze badestabilizinge aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, mu by'ukuri ibintu byamaze gusa naho bihinduka. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda yiyegereza bamwe mu bayobozi bakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ni Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi barwanashyaka bakomeye cyane, kugira ngo bamwemerere kuba mu by'ukuri yakongera kwiyamamaza agatorwa, cyangwa se bamutanga nk'umukandida perezida akongera kwiyamamaza, akaba yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi ngo kugira ngo akigeze imbere hashimishije nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Ni bityo kandi ni nako bimeze kuri mugenzi we wo hirya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ukomeje kugenda azenguruka mu makampayini atandukanye mu baturage mu ishyaka riri ku butegetsi UPDS, mu by'ukuri asaba abaturage yuko bamwemerera kuba yahindura itegeko nshinga akaba yakiyamamaza indi manda ya gatatu. Murabizi neza yuko manda yemerewe zagombaga kurangira mu mwaka w'2028 nk'uko bigaragara, nyuma y'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yatangiye kuyobora iki gihugu cy'ubu cya Kongo guhera mu mwaka wa 2019, ariko akasaba yuko mu by'ukuri bakomeza kugenda bamwemerera kuba yakongera kwiyamamaza kugira ngo mu mwaka wa 2032 Kongo ayigire igihugu cy'igihangange nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Ubwo muraza kugenda mumenya ibyo ari byo kuri aba bakuru b'ibihugu byombi, ariko nanone benshi bakavuga bati ibi ni ibyago bikomeye cyane mu gihe aba bayobozi bakongera kuba
bahabwa umwanya muri politike z'ibihugu byabo, barimo baritwaza politike yo kuvuga ngo barashaka guhagarika ugukwirakwira cyangwa se gukomera kwa politike ya Himatutsi Empire, nk'uko ibihugu bitandukanye bikomeza kugenda bigaruka muri uyu mugambi. Ubwo rero ngo abaturage b'ibihugu babo nabo bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo bakomeze babashyigikire, barebe yuko ngiyo politike yarwanwa nk'uko bagenda babitangaza. Ariko nanone turaza kugenda dukubita hirya no hino turebe ngo bihagaze bite ubwo duturutse muri ibyo bihugu, tuhita twigarukira mu bintu bikomeje kugenda bigaragara hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu muri iki gitondo rero amakuru agezweho nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibintu byamaze gusa naho bikara ndetse binakarata, ndetse nubwo bwose akomeje kugenda asaba abarundi bose kongera kumugirira icyizere ngo arebe yuko yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi muri manda ye ya gatatu, niko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na bamwe mu badede batumva politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri bagaragaza yuko Perezida Neva atari umuyobozi wo guha intumbera cyangwa se wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Ni son excellence Evariste Ndayishimiye rero ibintu bisa naho bitari buza kugenda byorohera. Nk'ubu ngubu muri iki gitondo cya kare biravugwa yuko mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi hongeye kuvuka igikuba cyangwa se igikuba cyongeye gucika. Byatewe n'iki rero? Ni ubwicanyi bwa hato na hato bukomeje kugenda bugaragara mu mujyi wa Bujumbura mbere yuko amatora yegereza. N'ubu ngubu biravugwa yuko mu ijoro ryakeye rwose mu mujyi wa Bujumbura hongeye kuba isanganya rikomeye cyane, hongera gutogurwa indi mirambo y'abanyepolitike by'umwihariko mu nzego ntoya, by'umwihariko batumvikana n'ibyo ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD rikomeje kuba ryagenda rigaragaza. Ibi rero bikagaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi nubwo bwose hateganyijwe amatora ya Perezida wa Repubulika, agomba gusiga hamenyekanye ngo ninde ugomba kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu cyangwa se mwaka 2027, nuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bisa naho bihinduka cyane. Nanone kandi mudukundire tuza kugaruka mu burasirazuba bwo hagati tubabwire yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda mu by'ukuri. Ubu biravugwa yuko rero uwo bita Ismail Kasimu cyangwa se Kani wayoboraga ishami ry'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara muri RRGC, bivuga yuko ibiro ntangazamakuru AFP byemeje ko yafashe rutema ikirere kuwa 8 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka akajya muri Iraq. Misiyo yari mutwaye no gufasha mu gushyiraho cyangwa se mu gushyiraho minisitiri w'intebe ukurikira mu matora ari kuba muri iki gihugu cya Iraq. Bivuga yuko rero akigerayo yakiriwe n'amatsinda y'abashiyite mu by'ukuri n'abayobozi babo kugira ngo bumvikane ku buyobozi buhurizweho, ndetse uyu mugabo biravuga yuko yari yaraburiwe irengero kuva operasiyo ya Rolling Lion yatangiraga ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, ndetse ubusanzwe uyu mugabo bamwitira kugira ubuzima mu kuba mu by'ukuri yarakomeje kugenda arokoka bimwe mu bitero bigiye bitandukanye. N'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati rero ikomeje kugenda ifata indi ntera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari yamaze kohereza abadiplomate bayo hariya ku butaka bw'igihugu cya Islamabad hariya muri Pakistani, yamaze kugenda iboherezayo kugira ngo bajye mu biganiro bikomeye cyane. Ariko nanone Iran yo iravuga iti n'ubundi ibizi ngendo za hato na hato n'izimfabusa, kubera yuko n'ubundi nta kintu na kimwe zizigera zihindura mu gihe icyo ari cyo cyose. Mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikigaragaza yuko hari amahitamo zishaka, nyamara Iran yo ikagaragaza yuko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza bitazigera bigerwaho mu gihe icyo ari cyo cyose ibyo byaba bikomeje kugenda bisabwa. Leta ya Washington ikomeje kugenda igaragara muri politike zitandukanye. Mu by'ukuri benshi baribaza bati ese Washington yaba ishaka intambara cyangwa se byaba ari ibindi bibazo bigiye bikomeye? Ubwo rero ibyo hamwe n'andi makuru menshi agiye atandukanye turaza kugenda tubibagezaho mu makuru yacu ari imbere, ariko ngira ngo twigarukire ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi aho ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse binakarata. Ubu Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri biravugwa yuko akomeje kuryozwa byinshi. Urupfu rwa Gabi Bugaga rukomeje kugenda rusa naho rutavugwaho rumwe, ndetse benshi barimo baranamwibazaho cyane bavuga bati ese biraza kugenda bite mu gihe ibyo bikorwa byose byaba bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyacara amakuru, reka tubabwire yuko turi bugaruke mu kanya tubabwira byinshi mu bigezweho, ariko nyamuneka
mudukorere subscribe, mudukane like, share, ikomeze ihabwe ijambo kubera yuko inyungu z'Ababiligi hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo zagizweho ingaruka nyuma yuko inyeshyamba za M23 zikubise mu cyico ndetse zigakubita bikomeye cyane FDLR yari isanzwe ihagarariye inyungu z'ibihugu by'Ubabiligi ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga. Biravuga yuko rero FDLR nyinshi zahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu bikorwa bitandukanye, zahabu bahunganye, ibikorwa bitandukanye bakomeje kugenda bahungana. Igihugu cy'u Burundi kirimo kirabaha intwaro, maze Ubabiligi nabwo na FDLR nabo ikabahereza zahabu. Burundi rero bukahita bushakira mu by'ukuri izo zahabu isoko hariya mu gihugu cy'Ubabiligi. Ubu rero byamaze kugenda bimenyekana yuko ibikorwa bya politike biri kugenda bitegurwa hagati y'uwo bita Terence, uyu nguyu na ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'Ubabiligi, arimo arahuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se opposition y'igihugu cy'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye byo kugira ngo barebere hamwe itegurwa ry'ibikorwa bigiye bitandukanye. Pacifique Ninahazwe usanzwe akuriye ishyirahamwe rya Focode yamaze kugenda asohora raporo igaragaza yuko mu by'ukuri hari ibikorwa bitandukanye biri kugenda bitegurwa na leta y'igihugu cy'u Burundi, ariko ibikorwa byinshi bikaba biri gukorerwa mu gihugu cy'Ubabiligi. N'amakuru agenda agaragaza yuko kandi igihugu cy'Ubabiligi kirimo kiratera inkunga FDLR n'igihugu cy'u Burundi mu kubaka bimwe mu bikorwa remezo bigomba kugenda byifashishwa, ndetse amakuru tudahwema kugenda tubugaragaza nuko mu by'ukuri hari bimwe mu bisa naho bidasanzwe biri kugenda bibangamira ibikorwa by'amahoro muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko mu by'ukuri igihugu cy'Ubabiligi kikaba kiri inyuma yabyo uko byakabaye. Ubu rero ibyo byose ni bigomba kugenda bikorwa. M23 nayo iravuga yuko itazigera ikomeza kurebera ibikorwa bya politike ndetse n'ibikorwa bya gisirikare biri kugenda bikorwa n'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu gutera inkunga no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside nk'uko mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara. Ubwo rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha, ndetse amakuru avuga yuko igumuka rikomeye cyane rishobora kuza guturika mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'impfu zitandukanye zikomeje kugenda zibanda mu bayobozi ndetse n'abaturage, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Biravuga yuko rero ibintu byamaze kugenda bifata indi ntera, bikavuga yuko kandi abaturage bamaze kugenda bafata uruhande. Nanone kandi turaza kugenda tubabwira ibikomeje kugenda bivugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Tukiri aho ngaho, mudukundire, mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu tubagezaho munsi ku munsi bikomeze kugenda bibanezeza, kandi mu by'ukuri aho muherereye hose mutwereke yuko turi kumwe. Nibyo rero